Makatiapa, Sompa TV, Sompa TV, oh, wisdom ni mitie Sompa FM, he Sompa TV. Jenina ye tie Sompa. Odem dumienu abo aha aya Sompa 106.5 FM Accra 106.5 FM Accra we aya dumienu kase a secure sanitary pad na daroma waso yasene na nyono nko a endpoint homeopathic clinic enso ebo ne chidom gina baba waso yasene emyede esom wona kase etwa no ho ewo nkran ha ebebo hwi akopie mu ewo asantemantam mu Sompa 90.93.1 ewo Kumase Sanso ena ayiko 100.9 FM Adamfopa radio ewo Paris ena fei Sompa 101.1 ewo Takwa 103.3 enso ewo Takra de Sompa 106.1 ewo Tachiman 98.9 FM enso ewo Sunyane eni Sunyane Sompa no ena Nkranza Sompa eye 90.7 ena fei doma Aya Sompa 101.3 udi koda na so ye twagu live se brika aya Sompa FM baby radio kantra ngam ni nyina wono Sompa FM Malaysia miem dendendin ejina mu Facebook aya Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra and afei Sompa FM live YouTube nso aya Sompa FM live afei ensama ye de bra no ye kruche ni nyina de akogu www.sompaonline.com me pacho udru ho a ensam no ya bone bede sanimu wo ho na hwe nea ekoni bi ensamu a awie ye de som wo no ebi ene se abeto jase fulani fo beye miensa de etu akasa amomato nanom ewo ensiedo won kokko arawo semo efri kaso wo ewutu is tesenya mensin emu ene se abaye bi a wadi mfinhia eduasa enum wo kowo wato yare won siedo de entia ukopie mu ewo Winneba Technical Institute nso a adesuanfo enwotwe woni akoka adwa mu won bone ne san enkran mayor ediatu jase jumadi a wo mo ahyase enura ewo enkran monten so no enso honomu a Ghana Atomic Energy Commission for ababonte dia to jase anano de nua ekuo bi kodwutwa ye ewo atomic kwabenya kwan so no wo mo se emfamra kwan so na Dr. Mahmoud Baumia na ka sei wasi sidi no anya ahoden no NDC fo mo ho safo hene wo ho Transparency International Ghana wom dia to jase Mampeni Mahama ni code of conduct no enchiremu kakra na se emu obrem National Concern Small Scale Miners Association one say deadline and answer mbra a good board for the ma one say one bay license no one say omuntemu kakra ensam no ahodo bebre eka wenum ho ya ebesan so atwa sompo ne yede ho nkomo nyina de asomwo enanua miensan yatena se a yede mu nkyiremu ede brewo yenum abete yenka ewo kaseye mu no eyemme abrempon nana kwaku ampoma minimianom ajua asare enafei oba pa nana ya kechre abusuafo afei yanche brekase bono ne nchemu ankasa enie yesase ade afri nkoko zongo wapoe mantem no emu abeto odwase fulanifo beye miensa de etu akasa ama wonomo ato nanom ewo ensiedo nipa baako nso aprapre mu odina babia woda no adokitafo ebo modiara se won betimi apre ne nkwa ade esi wo enra anajo ena saa arehusemi esi ye mene wo kasai ko ye Facebook page no esoe ye
Facebook page no so Sompa 106.5 FM ye the videos ni nyina gu ho no ma betimi anya bia sha busua ano o se enye asem ketwa na etirimupo a etai saa anyamra nsem achi de bepem ene ye nheda ehunu ne enti a wo mutu saa anamo no amane boy ye nsa ka e de kire se wo mu ano wo mu gina empotem ho no mu bia nsa na ensem no esi no ehubua pa ene ye kasei abo mo sanse wo manfo ekodi sanse munu no ye kire se no wo mu de eniema katakata wo mu ani enti wo nheda ehunu nipa ban ene nipa su a no wo mu ye wo mu tete motorbikes yi ebi so ene wo mu kotu saa anamo no wo ho na amanebo no ekoso a ekire mu se abamu akuma bi ewo mu a wono de wonya ne ti edidi mu enso woda yaresabia eje ayarehwe se me ne okasei ye bomodin ye beko ahoma no so tew aha na yakwa kodi nkomo ye nsentweni kwabranya ako wono enedi nani edi ensemi echifiti enu anadwo no a ebepem sabrei kwabena wotemenka mahai medosuni aba na sai na asam no ankasa no esifa etie ede na ekoso enu anadwo mini aba emi se ne wodi kan ede atu edwama tiefo ateno obetie mu ewo enkokwa enye enigesem kora esanse me no kase enipa nyensa a omoye fulani efo na wato ya no ewo nsiedo ama obaako nso tweda pena kopon bese ya dompe ene e bompa se adotfo betimi agina no so ahwe no ama no atimi atono na ne nyina no ene se enura enwumre eno na eja yenwanum fulani fu yokopie mu kokozo gore ne potem mo so omo ho no mo do mu dwe se na dane da mo eye no na no ma twahia e wo bia bia da ne bia mo ko twahia ho no mo Sompa FM no mo kan bi anhie mu no ene omo nyin ba bia emrantie fi eba ene emrantie eto ehwo so ene to dimayaw ema me no akase emu amiensa etin eka o ma oma to ya no e wo nsie edo na obako nda na ho etete ye no ono no amanebon etemi se ebra din esi ya ono so twen eka no obo oman homre esoye ntemi gane ye enti gofuna time so de peti ama oma tutu ansa mo bio ama no antwa ya no e nsie edo na asem esi yesa no ene nkoko apolis for bom amodi papa esi aso be pm e bia ya arehosam esi na so edo mo ebe pm na ka me ese ni papa no fo a omudi se enyina bas me be si enne ye ho mochi ekwan no na mo de kaido mo aka enwura ene te bi sabam no ekase ne de nya bia apolis for atima so bi biara mo ade afansam na ho na ebra sompo kase boy de no atotofo ne nyani atotofo ne amafu ge no mudi nkomo atem se empotam ho no no kamera ese ewumua fulani fo no ani adehye wo empotam no omuta enyam na sepo ne nyina ayese omuta mse fulani fo no emboa no eya omutai ese omundo baye ene omuniema enu ti impepe no ma tokone ba ne ko tokone ba ne ko wo bra asa bi tokone asa da ensi wo mu a obi mpo ananye ho da ese enura edei etu ne betini ato nembo mu no sia hwe enura adipotia esi ene dia ebesi ne omafo mpotem mo adiro mo taso mo tema ebe America kra endi no sa emenase poni pono fulani fo akase nyema ko se nyema no omo ncheda enti bi nansen emu enu ti aba mo nwa except no sa bibia encheda ensiye na emrate bi do kwase tuo de so mo ho na mo ba atinya be tuto da bo fulani fo ama mo to ya no ewanse do na so ni na emu no police for ekoko ejo mo na so mo no kafe omo hyenkemu asekra omo etona mo bi o betimi atu ahwe aboa se beya ni pa bono fom dis na enya brasem no on betimi eso omo epeti na sabe no ka se we piemu e wo bia ya se mesi am potemo na se no di ka e kan ni hu apa de se papa se so mo chema ade we di bi kwa esie e wo potemo eda enu nti no sa omo che ho na ni pa bi be sa da ho abeto e di abofo ni fo ato ya no awansi ede no omo susu se ebia dabi no bibu mo so betimi asa so asi a eno so ebra ma ma fo akasa da fa en so mo da de se de to kokwa police fo ni se adawro ma ebe ya mo ma so to fom omo fo mo ni so to fom no mo nye so bu kase pa en fa ni si en ho na impobambo mo ense sam so no omo yire mo pampe e wo potamo no mo na aboa ama nya ekọ so no edi entini anko so de no kase ni de emrato mo di nya na da so no apolice oguso a edomati a omo mo so de bia se de aboa se be ya on betini eso mpeti
Yo na kwabena woni omanfo edidi nkomo ewo mpotem honom no wobegie di se yese womo esese womo mfudie enu nti na ebia hu abufuo womo editu saa na mo no arehosem yesi ana so na midi kai no eno na ye problem bia ewomu na ababa ko na akokoda ewomu ana fula ni fo ase no ba ye wa se no ba makasa na ja epanyifo abemu na akokokoda nemo no ade se ne keru se be bi entami edie enya ya ka emwa na bae mo ape no bae no ekoso won potem no ni te mo nwa sabi ya kame ese bia ada pom boko no mo no ene tutu be ti ya ko se so mo chema se nke tutu bo ko so a ike bia omo ko so mo no bae na odufu abba no ese ko mo tutu sana mo nemo sabi ya bia enko so na se bia so again ho no tutu sa ekoso dia na ayama fo no nwa isa so mo nti ase bebi potin asem fi ade ba mnate ni tusa anamono yo kwabena ene me na wase na boaboade aka ne nyina ano hot bite so yebeba ne abegyinchemu foforo aka abusuafo enti yansentwereni kwabena nyako amane bo ya wodi efri nkoko ebaye eno no sene wachiremu no bepemu ne aprosifo wo munya nkyere obentin bia ewo ensem no ho so wo mahyase eye nhwehwemu ede afa ho wei ene ensem ahodo a efri nkoko zongo eba ano se na se empepi nyoma bi sei esia ya na fulani fo no so no wo mubu afu kakra enti esese ho no so no yehwe womo so said womo sifa agi asem no ede efaye na yehunu se womo afam so anya bia womo akoba prosifo amane aprosifo ni womo abedi enkita ho emrantia na abusua no a womo ahwe womo adehye no edien na abusua no so ehhehye ede afri empenifo enchen na yahwese bibia ebetimi akoso ewo honom saa yebehwe na yatototo enhoma ahodoɔ na nkomodidie no nso no yahwese ebetumi akɔ ekire ewo saa rehosem ya efiri nkɔkɔ zongo ede bana video no eda ye Facebook page no so Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra eya na ode Accra no asoso sanse Sompa no edoso enti 106.5 FM Accra ye the Facebook videos no edi egu honom enu anadwo de siye motorbikes a ya pake ewo kwan ho omanfo na kyese enu ade wo mo anakura o wo hwese de ekoso a cars nyina na apake wo bia pese wo hunu kyeremu wo hunu de ekoso ewo honom videos no gu honom a ubetumi anya bi na wahye ma yentoa ensem no so bibi foforo efri mu ba yebesan yakone akodi sankomo no Yetoa kasia bono so a yenko piemu ewara hosemi emo na abaya ye friend Vivian ekuya otu wedin finhia no eduasa enum kaso enowo na rehosem efi wo eba ene se midwifery department ye wo kaso we ewutu senya east mensin emo ewo no ko ye se okwakowo na amadebo echem se wo bra Vivian kodu ye no na ebusuan se wo moma na edura se bio akwada no betimi abantamo na no na nam soma nurse fo ne ma na edura wo mo ye se won kotena labor ward wodum kakra na ondwetwo no ho na sa akwada ne hyase so wo ba na wo matimi afre no na no nam so ema wo mo kyese wo bra Vivian te wono na moja hyase se etu no wo tietie mu a afre nurse fo no a nurse fo na nya de a wo motimi ba ye ebehwe no na manebo efi wo eba ne se nurse fo ya wo mo ewo kasoa ewutu senya east mensi embono ayasabia wono yesi na wo mo hwe videos ewo TikTok ewo na wo mu di wo mu nkwe eno na nam so ma wo bra na moja etu Vivian no nurse fo ntimi ama mehwe ne ntempa so na Elizabeth Okra eye abaya na owo ho a sare wo semi esiye yengutie emra ana medena ko hospital mother and child ana mo se on be man first labor see aya 7:30 man e drone ana midwife no ka chance ye na yempie nti ye pie nti ye nim inside ye nim ye see but ye wa na midwife ne frere say wa collapse nti de ne ko theater ye hu de see wo theater ho na it is acoles je ne ntare na ye force room nti ye room na ye hu say sana ya pai no ma we film wewu
but no mo person be ka kire me gidi say fourth no if you midwife no and omo wo ho no mo dan nchen no ka kire say no dan fa no so amoje tu friendness nurse ni if no mo share TikTok ni other things nti ofri mpa no so no obebo fom eno kro omo enfi no nti omo hu say on ka no ho no e na omo rush no mo be fa no na mo de ne court ya Arishmama eni ayekoti eye Elizabeth Okra wono ena ye abaye yi a wahwe ne nkwan wone no de ne ko ayasabia na enu na chi ebusua ne bu ofu pa eche se wo de anesefo no ebe famra kwan so before now doctor betu ene esi hospital no enya asem ketu na betu o ntaban ni o mundi pa because ya so bi ahwe ya no na okwa wo so aba na ma hwe ahwe hansa na ni Sano yam yako tu doctor ni pa. Come on 20. We ka wo tu na atwo we abusafo ondo. Nam kwasa na abayo ya finance bu popo ma na chan na. Obatan ya kunkum won. Wa ye wa the case no. Obi ni ma ade se ba en bo na eni wo. Tini ya adwuma ye wo school akoyo. Amen. Na kuma ba ko mere ne ko sa. Na ze fe ni delay sa kwa mo ba na kwa na kasa agye no wawo. Dada omo fa kwa no pomo si obi a wawo fufo no wan free empa no so nti from embe preja akwala no enti sa amada en child for ni de te ya omo ani omo ankasa pa de a de de be kwa koyi omo nde enye omo ni suban Adesmama eni awodo ekoti eyi eye Vivian nekua otu nebusuafo ena wote se won mubuafu a wo mo chese kwan ya nurse fo no e de wo mo de shefa so no enya de a wo mo de nurse fo yi hu be che wo mo ye to asem ne so na fe nkopie mu ewo emfinfi mantem mu we ne ba ene yakoi na ukopie mu wo ho a na num ho mpo na titiri pa ne anyontofo ena celebrities ahodo ni bebre wo Ghana ha se ya wo kodi prosifo akukum dan pare baaye no afa maburu bia wo Ghana ha se wo nso wo bada prosi reda so ama prosifo acheche wo nyina adan ya behwe na kwabrane wonya kakra no de to mobile phone ni bia ne camera wo mu no ubon se waso camera na sine ho so na watwetuo na wo de tuo no ye dede wo video num na wo yi nkrofo yi mosun eno nam so ma prosifo lonche ade bi tia won se sa ade na mo ye no etia mra papa na Ghana ha mra wa ha no ebro ka tia ho nwina no so ka ho no biem eno nam so ema prosifo ensaka adesuafo makoma nwotwe ewo Winneba Technical Institute our mo site wo the same emra no one cheche shatawale any Ghana as celebrities ahodo bi ne Ghana mabunu bia won atwitwituo ene nseka ne barantan ahodo ede ne nam internet ne social media ne so na won ye dede wo so no wa chi sa adesuafo makoma nwotwe ebi ewo Winneba Technical Institute wan kire se won nso campus won wan tie no we so de anu ama barantan so we so anu ama sekanfua so we so de atutia anu ama so no am de ye dede wa campus wo me na metuo ekwa chiri pa na wasan komo no yete yepe yantra so ene yebo anan ene assistant administrator e wo school num opani Steven Yawasare yene ne bon komo ne ebusa ne sa so ni aya hunu yi abusia jani e Facebook na ba ha de ni aya hunu ya yegusu a ye hwebi wo Facebook yi sa na tie ene ni aya tete se prosifo ansa ka nipa bi sa no sa na tie na emu nkyemu kura ne se no se no kure woni ye hu ate na prosifo ansa aka sa afo no a wafre won se womomra no meti asem no hwehwemu. Fortunately, we were able to unravel some of the students who were involved in the acts. And after the interrogation, we realized that they were doing something unknowingly. So having spoken to them, we finally concluded that we have to invite the parents of the children. Come Thursday, we'll meet the parents of the students and then also tell them. Nobody has ever told them to bring something because it's something we don't allow. Even mobile phone, we don't even allow our students to use. Whichever way it is. They are students, and regardless of whatever circumstances, since our name is almost going viral in line with negativity, we'll still have to apply our rules by trying to met out whatever punishment they deserve. Abusia eni eti ye assistant administrator ewo Winneba Technical Institute yera Steven Yawasare na picture no da Facebook no brana behwe bi sesia One year Mrantia Bayas, let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, and Yehuno. Bakwa Buntre, we were Buntre no. And all my occasions that you wake it as a kind wake it away, which is one more chess, one champianta, Gangalia for no. Why, no, Nanso, what could you proceed from some in Mukoso?
Yetoa ensem no eso enkran kropon mayor Eyora Michael Alote opanyini ede atuja ya wo kire se womo enhyehyɛ yesronko ya wo mudi gu akwam ebeboa ema enkran monten so ada ho wonam a ekwan ebeda ho na asen ahodo anya baabi afa womo a womo koba nso anya baabi afa no womo behyemu kinapa enura ne yebo mamane se ne dwumadi esronko kra ene ekoso ewo nkran ya enema dodo no a ene womo ensa aka edi efri adwadifo no eho na owura Michael Alote ehem se we ya wo mahase no enya de se ebeso ho no ase 1 day 10 bi no wo mo ye da bi ebeto mu pa na nhyehyɛ ba ko a wo mo de ba ye no so ba be hyɛ sa dwumadie mu kina eye red line wose red line kane mayor owura Alfredo Kovandapo crash ase enso dwumadie no antimi anwie peyo sa red line no aye ka no ukọ edwama wodo ne akwan no so a wo mo sensan se de be ya wo ye dwadini na woton ade a ye obabi a ya maake ye se wo ho na obetimi agina ton ade wontimi emma line no anim emma meye bibia wo ho no wo hunu saa emra pa eberewo ama neoma etimi akonkan wo chiemu kakra e de kire Sompa kase. It's very simple. You know, I promise one thing, I'm going to work with the market women. You see today, the market women understand that we have to fix it. It's a problem that most of the time the mayors don't deal with the market women directly. But this time I'm dealing with them and they know the problem because they are in there and they know the problem and they know how to go about them. They have told me what they want me to do for them and that's what I'm going to do for them. One, they want me to have leaders from their camp. Maybe I'll pick 4 or 5 of them to be their leaders. I'm going to have a red line. Open 1 point gigs, open 1 point style. If you remember the red line, famous red line. I'm going to have a similar red line. So we're going to stay back. Onipa yete ne sesia yi eye enkran kropon no mayor owura Michael Alote. Yetoa Siabono eso na Ghana Atomic Energy Commission wama babonten akasase amano da enua ya wo mutwitwa ye ewo atome kwabenya kwan no eso no wo musina wo mu twase enua no ama nyamatimi akoso na ne nyina no se mika sei ekuo ye fra wo mu rocha wo mu so tron krata de abase kwan ya Atomic Energy Commission for fa so wo mutwitwa enua no na enye kwampa so na ene ya mika sei openyipa ya your friend no the boss ya wano eye opini awada advocate ema eye rocha Ghana womo e de atodwa se sa kwan ya womo fa so no womo amfa kwampa so enukwe pa aye na ye so ya no pay ene ye te se Atomic Ghana Atomic Energy Commission omo di notice bi atu abonten se endra no mo cho sa leka no se ene on person mo take action bi to se omo so mafu ni enduani pia wo Atomic ne kwabenya highway no eko police station no ho na eka su bi omo so omo so person omo twitwa sign ya no about 8 of them omo twitwa ne efi ho ene na ye hwe hydrogen pint na no pay no yes you release this statement no e san say ye hu ade potency a wo person mo yes a ye hu for some time now no say for the past years no attempt nkete bi e koso a wo be hu say oh no much sure say no be ekotwa ni abako no be etwa ni abako e koso science ye take steps am ni ankon wo be hu e bi be ba ni de na etwa ni ani na ni so ye ni say enfa emboa ye and it's na a true statement. Adishma manipo kasa ye eyora Daryl Bosu wano eyo penya oda advocate ewo erocha Ghana na eno na chino director edema commercialization and communication ewo Atomic Energy Commission Yera Anthony Nana Boatin enso dia tudwa se ekuo no womu ni interest bia ewo mu se womu betwetwe nua na gu se bia womu nya bibi de afiri mu anase bibisa no wose womu ni sa interest ni ewo mu Pacho, here in the na Yakoba say somewhere last year and around June in October and you say a Humba in Sunotono and they tune the Ami a good lawyer kind of so the Yamin Kayashan but every say the Anabako Eshikabi so there was a 2 more has a responsible institution and see assessment and a year survey in Indiana or as a lawyer kind of free
hacho let's say ko atomic e ho efe na the woman says say no e mo do na di even more than 50 years tinwa na nyinyi acha and over the years no in short term erosion cost no e bi ndwa ni bi ase e say who need storm ne bansa na say bo a etumi tio dia na say e de tulo kwan say the last year e see no Additional money for Kasa ye director Edema Commercialization and Communication Ewo Atomic Energy Commission Yera Anthony Nana Boating na we ye no na yakopia mu Ewo Forestry Commission Miss Ofe Bia Oferi Kwafo enso ye Public Relations Officer Ewo Forestry Commission enso dia tudwa se wo munya nkrata efri eye Atomic Energy Commission wo echa se wo mpese wo mudi se adwumedie no enti wo nso etu anamo ekoye hwehwemu a omu wieye no mo senkrata na se edema wo mu eyo me pacho se ni awo kan no sa na ti pepe sa na ti ya ni chese Ghana Atomic Energy Commission for ye ni won na ye nyina ye wo broyi mu ha ye danumpo ai se ye bo asipam enti ye ho na wo be yi ye ngasitu wo show nhuma de bre ye se wo pese ye ni won ka bom na wo mu nua na esisi afanten no wo hwe na wo twa bi na ebi wo twitwa ho enti ye ba no ye koye no broni fan inspection chese ye koi Forestry Commission for koi na ye ko hwe nnua ni nyina sa ne ye na ye ko hwe mu no ye hu se emu awotwe mi kire eno di ewo se wo twa se nnua na nnua ne ebi wo ha edi beye mfi aduosia mi kire 60 years ni eji a awo a chese ayeti ase ewu ejina ho nso ewu ana mahogany no nso ebi wo ho a anyina koso ama ene anyinam nkane ahama no me share high tension poles no risi akan wo wimu ho a anhwe yi a ede oye ne bebreye Additional money for Kasa ye ayora yere ofe bia oferi kwafo wano a Public Relations Officer at the Forestry Commission na ensemi enwada ene koso ewo Sompa hot bite wabra akosua eje wakode etena edwemo na busua ye wie ye no sisi ye kasa ya enkrate bia bonten a efri Ghana Atomic Energy Commission for so ye ede aba na ne nyina ne se ensemo amekika ya ese Rocha Ghana fortress sa kwan ye omofa so a wo mo ko bubu enua no egu ye no wo mo amfa kwampa so no wo mo de nkrata aba sei ena etie wo mo kyese wo mo enya enkrata free ashoye abodo a wo mo kyese wo mo nyina mechiemu na wo mo nye meeting na ebeboa ama saa niema na ekoso do ebetimi aba fom enti atome kwabenya kwan so ena wo mo kopie ye na wo mo kyese de di nkan ene se enua na esisi wo no ache ye pa beye 50 years enie na kyese enua na esi wo ache 50 years na wo mo kyese ebimu awo ya wonam kra from akese kra bebu ebe forward mu a enua no na tabai no ne adade a ebebu agu fom na eno eka ho bi wo se eno so eda enkyen a ECG wo mo enhuma no eno so enua no bu a ebeton ma no so na kyese ewo no be use light no ko off ni nyanse enua no from akese bi bu a enua no bebu na akwakoto cables no eso na de to so ebienu enso ne se wo mo se afra say 2024 ana wo mo obi free sa kwan so ebeka che wo mo se na ekoso ase enua no ebi esi wa che na afei ebi nso ntaban aya akese a enti emframa kese ba na che se ebubugu egu eye cables no eso eno ne nam so ema wo mo ekohia empenfo Ghana Atomic Energy Commission for wo mo koi National Disaster Management Organization NADMO Fonso koi Ga East Municipal Assembly wo mo koi na Electricity Company of Ghana ECG wo mo so kopie mo no Forestry Commission so koi Ghana Police Service eni mpenfo ani ntini atwotworo na wo mo kopie mo afrasei ema wo mo timi yes anhwemudie na wo mo kyese wo branhwemudie no ko awie no na kyese akoba se wo se nnua na esi wache na awo na ebi muso ataban aya akase a mframa kakrabo ana nsuoto a etimi ebu no
na ese Ghana nyapade no eno na wo gina po esi po se wo beko na wo akwa akotwitwa so kakrakra na etimi aboa ama sebio emfama kese bo a oyene entimi amba na eno enenam so ma wo etimi ekotwitwa asannuano na mom no wo ni interest bia e wo se sebio wo kotwa aduano wo benya bibi papi bi e de afim anase bibi se e de afim na wo ahye Ghana fo nyina ebo se enya ade a wo afato wo se wo betwitwa nnua bi esu obi emfikyire na mom no se bi edua bi si wo na se wo mwe na edua no ebetimi di oyene ebetimi di ohaw bi e de abre eye kuro no ana petem wo no mu de a ene wo mehwe se wo betwitwa nnua no so kakrakra se be ye ebetimi aboa etimemfo a wo mo empetem wo wei eye Anthony Nana Boatim wono eye director edema commercialization and communication directorate wono ena nsa secretary ase free energy commission one month mu we yansamfo frokra na yanko Ghana sikasem ene ho enkomobo emu na kane vice president ewa man Ghana mu Alhaji Dr. Mahamudu Bawumia papa wa bene pa eba ne sikasem ene ho akontabu a wa bene pa oyobenfo ene wa kire se na nsan a Ghana cedi no onya ahoden kakra gina so a wone America dollar no ede esi agan emetri ni metri ya wone kontokwa no na cedi no onya ahoden ede dollar no ahye gatam na wo bu no funfram no amanfo age ho samba titru pa ne NDC aban ya otia benya sese na osehwe da bi NDC fo anya hwe o wo mu ni policy bia wo mu fa policy ba ku sei emfa nto fom Dr. Bawumia kire se wo mu so wo mu di bibia ba won kan na mansan nyina hu no adekode port ya won dia ba say gold board kra no nsi won dia ba gold for wire ya mampani akufu ado na penso wakofa ba ye eno a na eboa ama sikasem no etimi akonkan afei eniema hodo no nhyehyɛ ye papa aban de gu akwan mu no eno na ban ba egusu a wodi su no ankasa mu ni budget mpo empra dodo san nie ya wo moje budget itu mu na de be important na wo atimi aye Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia ne nsem nie. The appreciation of the city that we have seen recently. I think one of the things that if you ask a simple question to the NDC to point out exactly what policy they have implemented that has resulted in the appreciation of the city, they cannot tell you one. They only pass their budget in March. They've not even issued any contracts and paid for anything, pretty much. For me, we had anticipated the impact of gold in this economy. I talked about it when we got into dire straits in 2022. Bank of Ghana had bought $5 billion worth of gold. After all the noise of the election, people are paying attention to our reserves. That is one thing, which we have built to 30 tons. Abusiani ati ye Alhaji Dr. Mahamudu Bawumia and what you say NDC aban a wonte abanya sui kobo 1 naira kra no enya policy a won atimi akoto free nchen e de abeka ho e na won yankasa ati sui ni awon mu MPP aban won mu hwe animu enemom de gu akwan mu anu won ehwe se nke betimi a enya resource papa no eno na sesei e wo ho a NDC fo e de bro won ho nsafo hin na so won so ye bibia won kama amamsan anti Transparency International Ghana eye edumeku bakwa ebo man no enkanko eho entotoye enkomodi a wo mu kabia ewo mu pa wo mu de atodwa akasa etia mampani John Dramani Mahama na nsemu entemu ni code of conduct nhyehyɛ ya wo de ba ye beboa se ebetenetene aban adwumayefo nchichu ene government appointees no efa esu ne ban a wo mbeda na die ama adwuma ye de ahye wo nsa no wo mbetimi aye ama na gina naso wo kyerese nefa ya ekasa ede efa achede ehu se wo ye aban appointee no obi ede ade eba be chew no omu kyeremu se saa eho no enchemu no nheda ento asom okenkan a ensisi so papa wabra woni nsemtrofo etwetwe nkomo no fundraising manager ede ma Transparency International Ghana ora Michael Bodi ede tudwa ya wo ekyeremu se wo mu te sa code of conduct no no omani age pa se eno no betimi atenetene adwumayefo no ama bibia wo mbeye ne mu beda ho fan ama omafo nyina ahudi etuemu enso efane baabi no ekyerese obi be cha wade a untimi nye enso sa code of conduct kroni mu afo baabi nso ekyeremu se
obeji ade akura sa achede de afiri obi hono mo a ensese ebro sika botene bi nti eno no ede pa ena mampani John Dramani Mahama no opa akire. The issue of clarity and specificity is important in the context of looking at the gift giving. And I say that if you take the provision or the section on gift and you test it by the principles of clarity and specificity, you would see that the code has inherent weaknesses. The introduction to that section talks about you not accepting the gift at all, whether it is a cash or in kind. You should not. But then it goes forward and say that if you may, who won't? If you read the whole section, it talks about the fact that in public events it is not acceptable, it's not a good practice, you will offend the system, and therefore you have to collect it and declare. You would realize that the code is very heavy on the accountability and transparency component, but very weak on the issue of specificity and clarity. Ora Michael Buedi a fundraising manager Emma Transparency International Ghana Gold Board ya ye trinity our Gold Board setiefo ebeka ye a bosumi ya hyase na womode nkrata ba bonti betu dwase wona wo pese woje tumikrata nanse licenses no na womode di womadwuma no womanya se bosumi ne de toso aduanu ba ko na chesenka ne ya na wo se obia etimi ede ne document ede ba womo be hihye bibia na nru ene de America say National Concern Small Scale Miners Association of Ghana womo aba bonti se wombe se Gold Board empenfo ese emra na womode ma womo se 21st no emra no abe ni mododo nke be ya womo ntwunko ekire kakra se be ya womo betoto omo niema yie na womo timi de document no ede aba ama bibia koso wano na president edema National Concern Small Scale Miners Association of Ghana Yura Michael Kwejo Pepra wano ene di enimu a wane nsentwofo di nkomo yi you call it friend because you see an open Gold Board license requirement no adopt and after EP4 permit fleet permit VR for tax clear to money now Gold Board number they didn't have office provisions for animal it is for them to is new they know can say deadline no and then EP4 really do a permit my VR for some kind logically we have to call for the extension of registration period no I decided by anyway application I apply for Gold Board license I smooth minus bias so that is why I'm Gold Board for 1 month extension. That way pressure be a new beer so the officers can work take their time to put the permits we need so we can get the permits and then forward them in our application. Around Michael Kwejo Pepra, president at the National Concerned Small Scale Miners Association of Ghana, Neneni Yakotie Yeno. Uguso etiyedum yenu kasia ewo Sompa 106.5 FM Accra. Shanen suma me say secure sanitary pad. Secure sanitary pad wan dawro menti. Kasia yi very secured. Asam kabie ni nchen hokra. Esan se woba Usi wo ma yemu se nu ade ba kwa ma wo dan so pa aya obosom ya kwantuo no se bosom ya kwantuo ni bredu so na se da bia wa ya mo a na wo hyede mo esan se wo pie pe wo heavy flow simple say ya light mpo no wo be pie kra no ne awudi amoase na ode mo ho no wo be pie na ayese etwon adu nti da bia na wo hyede em eba ne sa enya ahomeka enya anigye me pa cho secure sanitary pad na afaye ho na no betimi aboa pa enam eye pel cotton no ayede afamu ninti no eboa nso ekrokra wase ye kama emene manyina eda sei toten ekire nso no anim ni ekire nyina efa yaye ne ntaban no nso tetre kama nti etimi no ma utimi deda ma ade eche bibia ye fine nia ade ba ko wa hono se ne bo da fom se kulem ena nyana enso ewo malls ahodo na shops ahodo corner shops ene supermarket ahodo nyina wuduru ho a ubenya bia to bema opo adwuma na wo kofi a eya pe secure sanitary pad na faka ne ma na ade kofi ne ho no ba no wo beda wase ye pa afei endpoint homeopathic clinic eho Dr. Adubu Aten ene ne mrante ne maba wa no se apomodin papa
and one de bema wo 2025 year wo mu yi yemfa yade enwuram enu ti se wo bomodin a ye mistake now the yade abewuram a bomodin fo ne chem ewo endpoint homeopathic clinic na fe yem wo pa me pa cho eba no se o kidney ho hawo na fe liver issues ni nyina na afe nso no entini no ho akwa ne bi na ebi a atechimenti ama wo ho se ho nhyada nko yie sa no ampa cho fo ne chem ewo endpoint homeopathic clinic ho no eye endpoint yade bia no eho ne kwawie wo mo so no etu ase kama pa awo na emma oba ne be ma munyina mo nko na fe ma mbi mfa nhyɛ mochi kama pa be ma se wo ba ko sinanim na ba ko agogu mema nim ase de me pa cho wa nkokora nkeye eno nti bra na ye mo na bibia nko yie mfama afa physiotherapy massage ne nyina ye bi e wo yakache brai na endpoint akache de yade bia last stop and the ho yawo enkran he ya share signboard Spinters Road asem na mekan afa kopie mu ewo ahenema kokobia santimantam mu nso a yebutuwa den Dr. Edubu aten say bibi kire wadwen na person ne bonkoma wono ankasa frɛ no wono ni personal assistant enti frɛ no ankasa 0244 867 068 and I say 0274 234 321 0274 234 321 na oneno abonkomo we abusia yenyina we so na yentwa ehu sima ye ba ne aka nyina eto aso Kweku minim sawa yeshe me kraman nane na so ebony show ho embaso mane honsa penno Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom only then it's not on, but don't support as a condom. Endpoint homeopathic clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathic clinic anase ye kidney ye liver problem ho fa baby ena adwo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakosia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathic clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathic clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adwo kidney problem prostate de endpoint homeopathic clinic ahenema kokobe kumase ba ko ho eben angel educational complex no ena akra hanso so de wo mu ginemu ankasa e was Spinters bebre friend share signboard no hudro na obusasa wo pe endpoint homeopathic clinic obia ebe kire for endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321 endpoint homeopathic clinic wo mu dem fo medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwimusi o ado na so ni se mede yas toothpaste and the brush and the twitwimisi ma menya homka senti na ye bokoi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me selfimfem me biem na wo hwasa mesi ayefita asesrecha homa na active brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi chimisi enti na wo se afei na yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes anu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusian chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so ababu munde dinam se menya foreign call hello papa what do be a new se me feel London eko US na no kwade wo kunkura fra me boma mania na papa mo ho te sei awurade aduma haboko na ko jejesi eko ba
sempene mu de woton adansi ho nyama no nso wo hye ho de oh wo hye ho akoba mesi wo bodwuma kura sre kane no a na woduru US won so manfo bondin saa na hey papa US hakura de na no kojejesi company limited agi ba bia wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada eba adansi ho nyama dia obia se na kojejesi company limited na matese wo bi depo kasie bi e wo kasoa e ho na wo bia koto adansi ho nyama na eye no kura papa oh eye no kura pa a police station in chen ho a hey akoba sempre mo no onye mereda hwe we kura no miensa mua ene obi en foforo yawo ba ko abu akwase paase kumase ene ba ko so pokura se nkran ha obi ase na kodojasi eye bemaba e wa dansi mu waton cement iron rods banding wires and adua plywood and just said about danso te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie depo no nyina nso eye tufo bo wodu kuka mu a wodu kodja free akra wuyi kaso depo ene pokura se de no kra to nchen a wo sa wo bu akoteman tantra hill iron city amanfrom wasa bie depo kese so e wo koshiman kumase sepase depo no kra da nchen a ebi so magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da dentam edwiso akra road femesa opposite alaji salia ampaba meboshan tano so breman and amanfrom number so man for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 nana kojejesi company limited hey akuaba simprimo no Sompa kasiebo aji babia ampa me pacho ye to akase no so na yakopie mu ewo the International Electrotechnical Commission woni akache wono aye nkitawodi enhia mu bi e de amagana fo nyina titiriu en wono kire se Ghana ha no enanum hompo Ghana Standards Authority e de baye amontre so be kan se ECG meters ya sei ewbo ya fie ni enwuma nyina no emufa na ya calibrate ye enti ebo ho a eno anse eso aka edigu so saa enti se osanka Ghana Standards Authority wo momodin ahwem na baabi oso wo mudi ginom de agina no enko mu emfa mu kura ja se efree port ba ya na ECG fo na hyase eche eno na nam so ama International Electrotechnical Commission fo ka kire Ghana fo se titiriu pa se wo koto light hu bibia no a eya ahwem mienu why eya chakidi ye pa na hunu se commission no titiri pa na Ghana Standards Authority wo mo agye atuma hunu se we no eye papa enye papa wo mo hyanso de ebo ho empo se wukita smartphone na woni mu a utimi twa enei ukwa amanfo gugu yi so a picture kura utimi de kokko ekoto ekocheke ehwe se aso saa de ya metoi ebeboa me ana emwa me president edema ekuyi yewura amavi akakovi wono ene ne central for bonkoma wode nsem we etudwa standard in Ghana. And not only that, we work on conformity assessment. It is our usual practice, as we started some years back, to hold a stakeholder conference on a yearly basis. And this year conference, which we are now holding, coincides with the arrival of the Secretary General of the Global ICE Ghana. And this is a historical event because it's the first time Ghana is receiving such a guest. And this actually marks our influence in the world of standardization. So this conference is to bring back lessons to our stakeholders who are using the standards in various industries to share experience and to learn from everyone. Basically, we have been educated today. My presentation from the Global ICT, the Global ICT Secretary on Yera Amavi Akakovi president at the International Electrotechnical Commission. Now we are na company say mikobi na mankabidi yamfa nchechirema inti general secretary Edema Ekwe Yera Philip Medga. Wano so de kakra to aso no what say. We no sa dwumadi omo ye nyina no wona ye de aboa de be ya Ghana na amama hodo ntam no san komobo yi betimi akoyie pa na Ghana nso betimi agina fapem ye betimi aboa yen pa afei Ghana fo a ede light ho niema wo mo edi hu dwa wono yokoto no yokoto nyina no nso etimi aboa obia
I think the IC was founded by members because different countries and their experts came together to produce standards. And so the big advantage of acting together internationally is to leverage each other's know-how, each other's strengths, and through that create a sort of a multinational fundus, a multinational base to avoid fragmentation, to work towards interoperability, to work towards gains that can be done both technically and also economically. And the organization will always have to cater. Abusiani eti Philip Medga, wano Secretary General edema the International Electrotechnical Commission, ena ono so de nsem eto aso no. Abusuan yamfa ye ni chiemu ewo omai court batan na ye hwe ni mu se court no ebekọ asetena no makwa court na se ni nyina efa abrantie baako ya ye friend no Theodore Kofi Atakote ne nsema hodo ya wode akodan court batan ne se wo monhwe no mo kabi ma no se de beye beboa anamon a wo mu etu ye se Chief Justice Gertrude Arabe Sabatoko no wo mu ehwan na se akonwa eyi no afiri dwumadie emu no wo betimi ahye na wo mu atwintwen saa anamon no eso na owura yi nso ehwe animu so se abedwako sonko ya nsemi beto monten wo moteye se wo monkotena se no mu ndi dwuma sonko nya hwehwemu a wo mu gina o maya mamra article 146 so ya wo mutu sa na mo no so sa committee no so wo mo pese wo mu dwumadie wo mo de to ho no mo ansa na enu na abrantie no eko file sa enkrata no a enne yehwe anim se o mai court batan ebekọ akotena se ya anim sem dadase ye kasa Chief Justice de wo mo suspend no ya wo ni nyuma se de sesenka wodi na enkrata na abranche de court no lawyer ni Owura Ibrahim Anyas Mohammed wono ena na nensa ehase ne mahodo sonko bia wo mo hwehwe ewo application no emu se Nyedi kan kra wo medikan aka se anamo mampani John Dramani Mohammed tu yesa obe suspend maame no enhye da emfa mra kwan mu wo mpese enhyehye bia yesa wo mdi gu honom wo mo hwese saa anamo no mampani tu ye no wo mbehwe de mra no eka fa ho ankasa no eno ye de yedi kan ewo enkrata no emu ne toso mienu nso wo se bia asem bi ba se Chief Justice wo mbe suspend no a Council of State wo mo afutuo ya mpepi ya no mo de ba efa ansem bi eti se nso no esese ye wo mdwumadie mu frenchim ye hwede mra ne ka efa Council of State for wo mo anamotu ehu ne nyina so esese wo mo dan wadi pepepe enti ye hwe ni mu se edan bekọ awiye no court no bekọ akotena se gina ye biara wo mbesi ede afa abrantie no application ho no ye de ho amane bo ebebre mu ye to akase bono so ayenkopie mu nwumesua mu nsem emo enche bia no so afọ ya wono ene na hwe ye nwumesua awonsam so wo memo eye Yura Haruna Edusu ede betu dwase suapon awodo ewo omei emo no wo mo de policy bia na hye bia ba eno no eye no fees stress na chese do no wo mo amoko suapon no untua chese first years for no enya de a wo betu eske bia na wo de betu dwa no wo de tu dwase wo mo a wo tu eske ne dada no aban no chese wo de obi esika be man back na no ne ya make say Minister for Government Communications Yura Felix Kwachi Ofosu ene ewo ni Facebook page so ene wode akoto dwa se sa dwumedie ne ekoso pa na wo mo a wotua wo musika wo bra sa hyehyeye na emma ye no wo mo aye portal bia ene wode unsem nyina bekwa kopie mo na wo mahweso ede usika ma wo ananse wontua kwampo no a wo bekọ ho no mo a na chese wo mahwe etimi atua usika no ede ama wo chese sise ya wo ka sei enkwada na se dusuafo ebe 57,327 ena ene portal no so wo mo eje wo emena ewo ho na wo mo asisi amika se yaje wo mo atumu ya broni beka se completed no 41,647 ene nei wo mo registration no a complete ade ama wo mo eno no so afo ye chese we ba beboa ama dusuafo no se bi obi wo woni made pa dan so no sikasem akwakoye boache bidin ebusua no sika nifie enti se paso obekọ na wotimi akwa suapon ne de na akwakoye asemfo from sa nyema we nyina beboa sa ankofo no ama se bi o wo madu sua etimi agina abrane enti o se wo ye dusua ni na che se wodi kin tua usika dada kora wo bra na sa policy we anadwumedie we emma ye no a ene wo kwan ese obetimi de wo nsem bia e de akopota no so na wo mu atua usika de ama wo
ya fe yentwa bosompo ne amfia ne nkyeremu ewo obroni krom na yenkoto ankomo no so emfiri ho abrante bi a wanya mfinhia no aduanan mienu 42 years a ya fra no Ahmed Ibid wono akasa mu ofiri Egypt wa ya fisherman anka wenka okopo nanka ne ohare kuruwo ya na wode akoyi na maba na Egypt fo no wanya bi e de abo won saw ne so nanso ono de ne awoya ne se wa bomodia sesa nipa mako sa empemiensa ne ahanwotwe 3800 people eno ado o matena botu so e de afa poiso saa do makofa mu akodu Italy e de bia akopie UK nyina na wo hye dwumadi ase October 2022 e de kwa kosi June 2023 ena se process for di nte wo mudi nta na won ko kire no woni fie ye wo UK ho no mo kire no pe enu wa chese wonu akasa mu no wanye nipa bone sem so na mom wo ka wo ye ni obetimi bia bobo sika no kakra na nko na busuafo wo Egypt wo mo so bre no wakofa wo do aba UK hobi ohima lizi krom ho sa bre ohima lizi na de ho no de na ba na ja wo mo so ba enjoy kakra eni se prosifo ko che no na ayi preto sa wo wie ya no enra ya nra court kwa asetena kire se abrante na de a waye no nyambransem papa no nti wode na ba yihwe wo se pam finshia 25 years abrante na nye no nkotwa no wafia no firi mu fia wonya saade no bio na wode abrante na ko firi court wo pass mo kan saade we ma ye do ma etese one fair papa sense wono angasa mu no wo sie sika no de akwa na yere ne ma wo wie ya amache na tum wo se aban no wanye ne ye kura we su na ye gina na secure sanitary pad kase ya de somwo na endpoint homeopathic clinic enso bo ni chidom no ye de nyina e de asie ensam a ye de be somwo ene dey ebi ene se yede ukọ nkoko zongo ya yebo wamane se fulani fo miensa de etu akasa amomato nanom wonsi edo sanso ne ekopia mu wakaso aye no we ewutu senya east mensin emo ne nyansa baya wedin finhia no eduasa enum wahwe ne nkwa na ukopie mu ewa Winneba Technical Institute nso a enipa maako nwotwe wonanya akode e de nam social media so prosifo nsa kan won enkra kropon mayor se anamon a wo mahase klekle o minor ni tichu ne nkra monten so ha no enye se wo mudi si ha ni manimu ya ekwa ye fro wo mo erocha Ghana wo mo se ekwanyi a Ghana Atomic Energy Commission for efa so a wo mo etwetwa enua no enye kwampa so ye twa abosompo ekọ broni krom na UK ena brante bi ofri Egypt a wonya mfinhia aduanan mienu wasesa nipa maako 3800 illegally edun akopie UK ni Italy a prosifo ede ne court no wajeli no 25 years we so adawroma na nsem na hodo bebre eka we num ho ena secure sanitary pad papa ema one the months wansene a etimi bua won pa eso yasene nanso endpoint homeopathic clinic enso bo ne chidom ede apomden papa ebesom ye no ye de si aboafo ni bi ene yede aseda ema Lexstar Company Limited woman de years toothpaste ene ne brush aba ejama so abusua kope bi towai na fatwitwi osin wanumu ebete adaho kama na nakojo Jesse Company Limited nso de adansie ho ne manyina dwasuo ene ehonom ko ne koto ho na wodan no obe complete no ntem sanso ne yemfa sede ne biem emma hajia special bo hajia special food ane enye no yekodi die enti no as ye de fa heba enti yekodi ye wie ya tozafi special one ye didi eno no wose enwani bia ya open nye toza vinko enwani bia ya open no wo benya ebi ato ya ne bono ewo form enti bomodian say woni hajia special food ebedi nkomo ewo 0246 35 9921 and 0535 484329 ana yenko 21st clinic nso wo say yade bia ye hawo no wo de bepiem wo mo aso ya wo mbebo no matu ase bomodian say wo bepiem wo mo branches ni bi ebotimi afrempenfo 0540 3111 and 0540313111 na u Facebook messages kakra de ba Derek ayete o say good afternoon ye joso piaga say Honorable Sam George, they na no den dodo kasa nkwa data still expensive. Rahim Rankin said thanks to the Almighty God for another great day
with the best news, watching you live from Kintampo, Tagwana City. Ohina na message bi ose nkokwa asem no very very sad. Dr. Sistos also 21st clinic Tantra Hill here was very sad. Rider GH ose adanya atomic. What has this our institutions created in our growth as a nation? We don't even have a rubber bullet. We Rider GH also the free Techiman Buno East Capital ne de buy no. Abusia ye no oti yenka kasie mu no me. Obrempon na kwaku ampoma miniminianom Ajua asare enafi oba pa nana ya keche yama munyina munitia enyado